Haka khat new tri rampang arja arfulai kan new trap achik National Movement HNM West Castle District haka jelang President ba Wilson so sang kilahiyar sakasnong riang poi bandai jungo ban ai men CM ki khun bat ki bahaying jong kariu kan thei kamala suba sabat bor bat sap that jubor ka GM haka rukom ka pasngo sur khei de ki riu trang snam men haka step ka khat sau trik men tau banai harut snong hajan ka jaka trei bala jong ka khampaji na yeng brio kumon chukudo ba ka tei ka riu kan thei ka bala khlat no ka jubala marwei ban basa ya san ngut ki khun nadu kasnam arza khadar hadian ke jingklat no ukurim chongka Kale di job ya ini para jumi para jumi meru di job kata di solusi di so tamba nadu meru kam cepat ja pun gini ja sampai hari ini tang job jumi bagai tang ini gede sebenarnya kok kebajuan ja pun gini ja ba kowe kalau ba tidak susi tidak taba kumbala omba nak ni gini gasam kalau kita gini kunset gini kunrangli Agak pala ino sikos na menswa ba kakmi habijin traiston sungkawan pa ipun pa sai iti ban pa school yaki katrai ban mit pasni kam ju khain ya kastak kam ju khain yo priya kam ju khain ke no rejin jinja re katrai duki na kamta ban pa injai ipun ba nida yu isi shaba ka desha bru ba traiston ba kaderu kabru ba im chisur gejimur haka bakam judon kalau kejim relationship pramarjan ni pramarpa ni khamta me wajeni hayi ngasam achievement chipararu kam judon kalau kejim ya wo nia ya wo tau regedon tan kata kejim pergi ba regedon tan kata kejim keman ha kejim jongka ba ida snow ba maka kalau sisa kita kalau sama ha na kamta juni hikmat para jong kane kejim ngasam ba kane kejim dino jongka kalau mbak om tang nangi, rekam tahu kini kikun baron sanggup mentah, mbak harga jing ino kun suat, mbak karena jing dia kalau kebapan par samni udah saya ini kayak kesan kunjuru om tang ini lewat kesino ngetau, seno kikun kiti juni, itu seno kalau we joki, ngatrai om don su banut kaki di sini, kentai kena di long kami balai jumlah mawai ini sejagai bagi nasional yakun gini jinja, bag yakun gini jinja jinja gejim kata gejim long jaga ni memang tang ini besar sih, bag karena gejim jaru kerja harga kasau tarik jumni punai Februari kalau jah harga performance ni performance step harga bamakan kadamut pandai najing shalati badai sejak keren tanpa tahan ni hanjan sinonggi kani lijinja kerja bak hadin ba jawa kani jinja nak yang jungi di bayi ngesem kun kesinong katau nilai lum nilai lang nilai yang bre syakata kajaka hakba ya kamna jangka ba tiak nin kuit anto akan jan kan lep kami itu isang sot kata kejing jaru akabaya kabar keempat taruh kelak long bala pensaulut akabar batang banyak tu ya kata kejing jaru dengan semoleran mau ya kejing lek jam taibel nak mentakan yang akan perajin di dalam lu di jing mong akabar keempat tentang tentang kekeliru dalam kejing white cakap untuk hadir pengajar te nagalian di suku na tahu om tang mani hang ne ko artis so rena lu ini chuo pamata la to ya do sini ilawan man skolan rekat ke jisno ping kata ke kata jigi mujoki baro sno wala na kunni ganja sekai kalau jong ikut jigi bab na kalian jongi kun ki bahi ngasar ila dep ai tak FIR polis dia jokir di polis lu lawan man hadu ka cakar badon ka tiap tadi ke berujungi batla deble di ba ikam jam bat alam baca sivil ru balik terus makan bat hakalian FIR ini ru ni ada lena ro sedok bat jikut pat jungi lomba tole se banwan wat put ya to berun re sini ngim do ga tak tak re sagaweru bala rakun kini gibru ki shong isa iya bahe akane ke chika jumi
murke ke banja jadi iwei pat om tang mentah ya jadi keberu jungi raya iwei tu tiba nama misalnya yang proyek maru beli pun cek murku juhun su ban lek kamu ha uju lek ni pun gini cek kata dawa nak yang jungi rukun bahin ngesem tidak tepat saya kalian jaga bol jungi polis bagi nang tristom banwat yang dijisya banwat yang sebut batna kalian jungi bayi ngesem batna kalian jungi krisno katau di pramajan baro ikloi banyak kelilang harga bor jom polis departemen nak minta banwat yang dihiru oleh kami dekam bakum juru akan dikepor ngesno ban tepat ya baro kisen halang kiba sel kiba don yang taga jisno ya yap im jo jadi bener karena kalian jom kirungi tepat banyak trelang bagi kuning besar ngiru dengan trelang bagi banyak wat hadu bana yo ya pun kini kiru tasna ya kata dari sini pak ini menjadi besar kaseng kalano senyang ru daki marbam sya katei kelung yeng bat kalasyem ya karai bandawa ya katnat pulet bantokit nya ya kani kakam bat ban pensitom nak bating kiru transnam kibala dekhat ya kancing em jong katei kari kunthei kanu kalong ko pangnut kun kaseng bantep bat banyu snow ya kini ki eke berfat kijingja kibaya jia na porch kambo de hakabade bat kadina kalian kaseng ni kakun dujur yang tan pulet bahkan web mandor yang ini kita fangsna ban penting kena bahkan jing saja kadai ban long bejur bat kebat long ketunggaan kenang ba kaye kasem kan yo ya kata bisa kok kan yo ya kata justice na gabata kum kaye kasem hoy kanu kalau basu pamut bantep bau paju gane gayengu waklat no nadu nama cakar iba pli rio gantai ila pasai ikon da gapa belas ni sya lum shawa sya klaus betap henry kedit kensan kini iru transnam da dekat jubore mesin jumi kanu bajing isang sok yaki kon berang red manu ban pek manu ban keduk manu ban sumar sukeri shanu galawai jong i bat kani ka pun perkhat igi baseng bagong ga ai kam mukhya hadu kata ban perkhat galawai jong i pun ki bopli dang don kam ye sibon kijing kedopi jong i kibing pa idang don kam sibon kata kajing sumar idang don kam sibon lade haga pamkati lade haga jinnang tista langka gor ko burong haga tibreu tiblai haga tipur tipkha bada boro tinda dan mereka ni jingle juni guru kala penduk pensim bat kala pen yongnet bat pendukut ya kata jingkerman juni guru kiti nama kata ngi dawajur nak bulet bagale pun simptom tenge ya kum kini gibreu kenang ba kum kini gi kinum desu bandang jia hagini gidong ithanjungi bat hari kasini buat nagali kaseng ngin saya show perkhat ba ngimban si ban pentri kamno jaga selak napang operation kenang ba nginla ban tela kam yagine ki bat ya kata nginyagi rengkar-rengkat bat katna bulet India rengkar-rengkat bataan ban yatrelang kenang ban rateng kong yegini kausnio kibala jenlei harade kadong kathan jongi te kani ka selak na phang operation ngin sasdang ocean ban pentrikam hadin gejing pelujumut bat na central body bat na kiwi ngin shimi ki step ni senjam kibat tenge persya yakum gini ki transnam persya yakum gini ki rusnio kiba ju penting pensme kiba ju wanra ya ki kausnio kiba harukom ha kade beri bagi tijuni kawai na breng kimat kiba ginse tai ha kade selak napang operation kalau ba ngimban se ban shemru ya gituki nuksa kaba kide longswa jungi ha ki postnam kiba letno kila shimi du sinjam da kaba
pendeng tala yang skor jongkum kini kini tinggallah kapor kenawa naglian asing kamban si wat bansim dari step kibakam tengah persa ikut kini di yang mentah misalnya telitelan harga bor kulit harga kena kulit bahkan penjutom mador dan penjutom tengah ya kum kini kini aiba katakan aim kan bisar hok kenang ba kini kikun kiki kenang ba kiyeng gasem kan yo ya kata jimisar pokoi ma asupun ni me kamansiam balado hendrai ni kerman ba kata kini yo ya kata jimisar hok lesi kamansiam buki kan bon lengba jimisar hok kamansiam tenak leng seng sumonong tangguta ni mahamru nadu kita semua ba kendiat por ngin sa penterkam yang ketiga selang depan operation bat lagi lap ya kino giba yele persa kiba wanda ai hidu kau setiap hak beriba ikulung kena iketei kisendang porokoi ikam setiap muka ngin sa penjutomiki dat batnya. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kan tiu sha ka shiaja tingka shibenai kata kalong khat arja tingka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college. Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya.